Dijeta mesečeve mene, zvuči teriozno, ali koga briga, jer je bitno da pomera skalu na vagina niže, zar ne? Ovaj način ishrane pomaže telu da se brže reši masnih naslaga, utiče na metabolizam i smanjuje mogućnost nastanka celulita uz pomoć detoksikacije. Mesečeva dijeta može da reši višak kilograma na određen period, ali morate da vodite računa. Ako nastavite sa starim režimom ishrane, kilogrami se brzo vraćaju. Zato ona mora da se sprovodi na tačno određen način, u suprotnom nećete dobiti efekat koji vam treba. A ako ste spremni da poštujete pravila, bit ćete prijatno iznenađeni. Ceo princip se bazira na pažljivo odabranom planu ishrane i velikim unosom tečnosti. S obzirom na to da mesec nije konstantan i da se njegove faze menjaju, moramo prilagođavati jelovnik po njima. Dijetu započinjemo na dan mladog meseca uz dosta tečnosti. Ova dijeta zahteva upornost i karakter, ali će vam pomoći da pored kilograma skinete brzo onaj vodeni celulit. Šta je mesečna dijeta? Glavno pravilo mesečne dijete je post u periodu kad je mesec mlad. Preporučen je post u trajanju od 24 sata. Dakle, kada počinje mlad mesec, počinje i vaša dijeta, to jest post u trajanju od 24 sata. Pored osnovne verzije dijete mesečevih mena postoje još dve varijacije ove dijete, međutim, koju god verziju da praktikujete, dnevno možete da skinete do 2 kg. Mlad mesec, najpopularnija verzija ove dijete. Posti se na vodi 24 sata samo na dan kada je mlad mesec. Pun mesec, posti se na vodi 24 sata samo na dan kada je pun mesec. Mladi pun mesec, posti se na vodi 24 sata samo na dane kada je pun i mlad mesec. Tokom trajanja dijete dozvoljeno je samo konzumiranje tečnosti na dan posta. Preporučuje se obična voda, a kao zamena može poslužiti i čaj, bez šećera. Zapratite kanal, pritisnite subscribe ili prati. Hvala.